لا ارجع که بین دم باش دم پیشکش کرنا بولتنا دم جمیر شاشا و دست پیک دجی سار نوچا دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه لبشار قامشلول گرشان دکا پلا بلند امریکی جویا فؤاد علي كود بشي بيوستا أنا كاسب بها بشي راستقيني بيتدري ببرنا روشاباي كردستان دا تاقينا كباشاري عفريني هجاندو دا أنجام دا بدهان كوشتي وبرندار كتن تركيا قفا بجي كرنا بلانين بي وجي لإدل بيدكي وهاردو بلان إريشن آسماني الخوادقري بشار قامشلو روجابای کردستان دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه پیشوازی لشاندک امریکا پلا بلند گرو داوین پیشاده پنگا و نواکرنا باوریش بو یک کالوستی عادیان کردی لسوریه و وگاراندنا کوچبر و در بدران و تو بشکرن جدرکات بدج دسته سروکاتی انکسی دازانین کوی رول بشار قامشلو روجابای کردستان دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه الگر ویلیام اوروباک شانده امریکا تایبەت ji بۆی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریە و زاهرە بێلی نوێنەرا وەزارەتە دەرفە ئەمریکا جویان دەجوێنە دەڕەوشە نەها و پێشاتێن داوی لە سووریە و دەبەرەوە پرسا بەگەڕاندنە کۆچبەر و دەربدەران بۆ ماڵێنوان هاتنە گوتوبێشکردن ji derê ئاماژەگر و داوین پێشاتە و پێنگاوە ناواکردنا باوریش بۆ یەکێلوەستیە کوردی لە سووریێ بەشێکی din بۆ ژێمژارە جویناوان شاندا دەستە سەرۆکاتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی جهاليك جي محمد اسماعيل فصل يوسف سليمان وسون أحمد داوود بيك دهات بله تماشوان جاج بوي رونا خستك بهتر لسرنا باروكا جوينا دستا سروكاتيا انجمن اجتماعية كرد لسوريا القل شاندا بلا بلندا امريكا زنا بريخ بدنا بشار قامشتول جم برز فيصل يوسف اندام دستا سروكاتيا انجمن اجتماعية كرد لسوريا برز فيصل دمباش مجارن هاري جرين انجو دستا سروكاتيا انكسي بشاندا امريكا را چكتو بشكر باشه از خوازم پیشی دبیشم از یک شیء گفتره تشتغلم مش بوجو راستيا نجهز بيجم از نار دبوم تناديم نقول كاك زنار ببورة غمناكي يعني غمناكي على كل حال يعني استفازو دبيجم يعني اف سوز بري هاتو خستنج علي سفيري امريكي ويليام روك ونرى فايدة سوري وزارة الدربية امريكي زهربيل ایروژی دستای سروکاتی به اندامی خواهر پنج ام جویان بواره ناونده که جیاوا او جینل قامشلو بوش بو راستیا نوچه الجهکیش ایوابو داخواز یاوابو تشتیل سرهات سکناندن یکمین نرینا امریکا بچارسریا گریزا سوری الگور بریاری ناف دولتی بتایبتیا دو پین چار و یکیتیا معارضی دنافرجي نورولك انجمنان اجتماعي كردي وجهدانك برولاوي دويتشار سريا سياسي ورولاوات نا معارضه دا يكربستا كردي دشي اواغو انجمنان اجتماعي كردي قاري بيكبي سروي اساسي اف جهداني ملواكر و جمجي يعني جهداني كرن تشتي هي تشتي جودبي امشي ما نريناخ مجواره قبل باشا برز فيصل داخوازن امريكي ده بيجوين ده چوبرانگو شاند امريكي خواست چنامه كش اداره امريكيه كو استراتيجيت له انگو استراتيجيت امريكي لروجالات انگو دبرن كردي چبو چگهاندنا انا كاسه دسته سروكاتي يعني هر او قريب المسألة من كردي بس عنصري سوريا كرسريا جزاء سوري توني لبيجم يك وستار كردي وقت الدورة وبيكات دي بيتر ويحبك خرطويد يكيتيا قضية وكرسريا سياسي وأما وقو يعني بربيدانا يحتاج وعثي فشاك الرجيم وإيه بندي بيتكم عليك انك هبيش اجي واحده في وريد كونتات ستوريدا و كاري خبر دوام بكي وقاسي ويجي تشتيت بريارات دو بين شهر يا كود بيجي بهور و چارستري
برياري وقت ناف دولتي. باشا برز فیصل تو گارانتیک آماجه دان خویا کرنج بنا في کردان ده پیش روزا سوریه ده هم هدر باره نزیک بنا کوته کرن شبر بریا دمکه سرکردن نکاسیت گو او نزیک بنا کوچت بن هبره نکاسی و پیده ده بفشار روسی و امریکیه. يعني تجاري او بالنسبه وانا مثلا فشاري معنى فشاري تاني نريني خد بيجن وجهداريه جدا بقلك رحتي وبقلك خوشي دبيجن اما بقاسي يك هالوستي ويكبن وكرد بقاسي يك هالوستي اوبوزيسيون يكبن بهتر ويجري زافي سو ولاتي حلببي وما في بيكات اجتي دوي بكار ورد يعني هر وقتي خوشيكي رحتيكيش عليه كرداج دنا نشاندار دما يعني افچن جاريغو مجد بين وقت جمانان اجتماعي كردي دبيجن امولود بين رورا كوجي في كتيا معارضه ودنا افغرا كردي دغو وكارفن يك الوستكي بدنا تشيك باشا داخوازن انجمن اجتماعي كردي سوريا ج شاندا امريكي ووكا دستا سروكاتيا انا كسي چجوار داخواست کرد چجوار پیشکش کرد پیشنیارن و چو بجبوی دبره و بتایبتی نافچه کردی پاراستنا نافچه کردی جارک دیتریج مسئله کارن لشکری گو ببی خلق جارک دیتری کوچبر ببی و افتشتك خرابه يكمين يا دواجي ما قلق اخر كيش جوارا داني شاندان اسيا مجوارا جو افكوش برن الهرمي كردي اي عفرين وجريس بي وسريكا هني ام ريكفتنا ما باتلافيرا او جو ام كاربن وافقرينن ام دخوازن اون بشقرتنا ما بكن دويدا وما بريجيش قصدي خستيا ونجي كاربن بهفدورك جو ام كاربن اواكي جو ام كاربن باكوش برا بقرينن قلكي بشقرتنا يكرن قوتن امام بشقرتنا فيتكن وبريجي ما بتركارا ريكفتن كريا حتى ايجوش تركي يجي بري التركي فقرن دفي اهلي جهبن نئي غيري اهلي جهبن افيك ويا ما خص يادي تريجي اريكاريا مد مسألة سياسي بشقرتنا ما في ملتي كرد هندروي سوريا دا جو دانوستاني جو سر سوريا بشقرتنا ما بكن جو ملتي كرد تاني نميني افجيك دا فازي جو ما جوانا كري بله باشا بردوام بكشان هزن امريكي جهه مطرسيه الجم تبع قال كرد لرجباء كردستاني اف مجار وتشاوا بامريكيارا قوتوبيش كر شاند امريكي قالوا ت باوريه كانغو تكسبونك لسر مانا هزن امريكي كرنا نافشي عنا دبيجن ام ايرو ام الفي هرمينا تشتكي برشعبي نوغو ام ببيجن امي فاكشن نهانينا ام بربيدن جو جفيدري جي ام فشاري يمكن بأوايكي بجارة سريك سياسي دهندروي سوريا تمامي دا لي ام بيرا نجارك ديكي تيا سوري جو بحفدورة بي سوريا ننافندي ديمقراطي باشا بريس فصل وكذا تظاهر كدي فقر جبينك وتجنب جبينه دركتي تبجداري مركريه بس داوين برسيار جبينه وين هاكو بردوامه ويتدا شو اللي قلتوا بشكره لا ما يعني جبينا ما وهر وقت جبينا ما بردوامن ام لقرن يعني برياري اميداريا قشتياغو روجا ايني الداركت يا بري دروجا الداركت روجا يكشنبي ام تشاوا جيبكن ام اف جباتاكو ايروشي ام رونشتن امير سربسكن يعني وقت بيجيها نريني خطبليها كن المسألة جباتي تمامي دا وقافيقو بين عافتن دروجي بيدا شاوا ام كاربن برياري بدن وخطي دين كرسماس شوي بريز فيصل يوسف عندها مدستا سروقاتي عن جمله نشمانيا كرد لسوريا كنت قال موبيقى لك سباس إيرو تقينا كابهز نبنا بشاري عفرين رشباء كردستان هجان ودان جامد الزيان جاني ومادي كتن جدركا تايبت جا عفرين جا كرا راقان كو تقين لسريع راجو نبنا باجير تشيبو بدهان قربانينا برا كشتي وبرين دردكتن لعفرينا روجافاي كردستاني لسر ايش وازار وروشا كراساتي ياكو خلقي وي تيرا درباز دبن دهردم دمكي دا تقين روددن ايرو دما سبه دردورا دمجمير نهي
تقینک لناوندا باجر رودا د انجام ده هجمارک ولاتی جیانا خوشدستان و بریندار بون. لگو جدرک تایبت جه عفرین جه آرکیرا راگاندیه که تقین سر راجو نزیک درمانخانه عیسا و آواهی شین یا بزرگانی رودا لگور وینه و پرچه ویدیوین که هاتنا بلاف کرن دیده دیار دبن که زیانک بهز گیشتیا مالو ملکن کردان. جبلی ویکه بدهان جیانا خوش دستانه. پرانیا وان عربن لهینجی بفرمی ناسنامه وان نهاتیه دیار کرن. جبلی ویکه جدر تایبت تکس کر که دما تقین ده روشک مترسیدار لباجر چی بو. به تایبت بندورا خواه لسر زاروک و جنان کر. تقینه که رودایه وکو هر تقینه که به دیار کرنا تاوانباران درباز دبه. لی چافزرین که روشا عفرین دشوپینن تکس دکن که کریارن تروری جدر انجامن کینن دنافبرا چکداران ده بخواه تینه انجام دان. جبلی تقینن که بونه دیارده شینین کرد دبیجن ایدی نما جیان له هریما چیای کرمیج دبه. جبرکو روش بروش بن پیکرن ده در مافه کردن کومانه زیده دبن. و تو آسویک جه چارسر کرنی را نایا دیتن. اشتي عروضان تقينا عفرين نافي سي كوردن سيفيل كو دا انجام و تقينا دا الشهيد من هاتا اشكركرن لا غوري جدرقة بدجا عفرين رجع كراراقهان ماريك جا جنگين عبدو حنان حمو كريوي زاروك شهيد بون همان جدر تكسكر كو هرسي نابوري خلق گنده حسي نافچيا ما باتانا و جبلي وان هجمار كسندنجي برندار بون. جدرك لشكرية اشكركر كو ارمانجا امريكا جا باكرنا بنگاه كا لشكرية نولي بشاري حسكي روجاوي كردستان چاف ديريا هزن روسيا تورا دنگي امريكا را گهان پشتي كو امريكا بنگاه كا خويا نولي بشاري حسكي اباكر هزن خود را باوي بنگاه دا بجه کرن وكا همان اتورا امريكي دا خويا کرن كو ارمانجا امريكا جا باكرنا وي بنگاه لشكري چاف ديريا هزن روسيو روبروبنا هبونا هزن روسيا يا زيدال باجير تورا نبهاتي سربار کرو گوت كو برفرح کرنا امریکا جی بنگهن خوین لشکری دو بجی کرنا هیزن خوین لشکری بشکا جه استراتیجیت امریکا نو درباره دوباره بلعبونه هیزن امریکی لروجاوی کردستانی. هفدم اشار و پاکچوران آمدکاریان اپراسیون که لشکری ترکیه لادلبه لانقره گره که نوج دانستاندنان نبره شانده که عروسیو ترکی داتی انجام دان. اجبو گنگشه کرنا پیش هاتین لپاریزگاه ادلبا سوری رو ددن لانقره گرکانوش دانوستاندنان دنابرا شاندک روسی و ترکیه ده هاتا انجام دان. اجانسا انادولیا ترکیه لسر زارج درک دیپلماتیک بلاف کر. ایرو پشتی نیورو شاندک روسی بسروکاتیا جیگیری وزیر درو یه روسیای سرگی فرشینین و الکساندر لاورنتیف شاندیه تایبت یه سروک روسیا بو سوریه هم برپرسین وزارت درو سی خوری روسی لگل الیکاری وزیر درو یه ترکیه سادات اونال جویان. گردای همان مجاری وزارت درو یه ترکیه راگاند. ترکیه دیبکاری پیویست رابه اگر رژیم سوریه ایریشن خوده لسر ادلیبه بردوام. ایرو روژا دوشمید کنگرکی روژنامه‌وانی ده لگل هفشانی خواه ولات اسلوفینیای لانقره مولود چاویش اولو وزیر درو ترکیه راگاند. اگر رژیم سوریه ایریشن خول سر ادلیبه را نمستاند و بردوام کرد ترکیه دی برسواوی که بدو کاری پیویست رابه. اغلو هروها سربار کر گوت کو اگر گرانویا دانوستاندنان دناورا شاندا روسی ترکیه ده تو انجام بدست نخستن یان جی نگشتن تکشتنه که درباری روشا ادلیبه اگر هیا سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان لگل سروکی روسی فلادیمیر پوتین بجوه و گوجی اگر امریکفتی بانه مگر کنوش دانوستاندنان دست پی ندکر. روژا شمیا بوریجی شاندن روسیا و ترکیه درباری ادلیبه انقره تا سیدم جمیران جویابون. گاوینج بو راوستاندنا شر و دست پیکرنا پروسیا سیاسی لسوریه گوتوبش کربون. دانوستاندن ترکیه و روسیا انقره لدمکی ده هاتنه که هزین ترکیه لدورا ادلیبه آمدکارین اپراسیون کلشکری لدیجی ارتشا رژیم سوریه لدورین کو دی چند روژن بوری ده کنترول کربون وک سرا قبو نیراب کرنه. هنجه درین خوجه هیجی دی بیجن ترکیه و گروپین چکدار دست به اپراسیون خواه کرنه. علی عمر كاروانك لشكرية بسر رجيم أسد لقندوار جريسبي روجاوي كردستان بجهبو جدران خواجهي جناب باجار جريسبي جار كان راقاندن كودو يكشمي رجيم أسد كاروانك لشكري كو سيو
اجبار هلگران لشکری و تانک و زریپوش و کلوپلن لوجستیک لخوا گرتبون در باسی گندواره گری سپی بو لنزیکی باجار عین عیسا بجهبو. وزیر باربانی ترکیه گفت بجیکرنا دو پلان دن لادبادکی او پلان ریشن بالفرن لشکری ترکیه با سرچکدار رژیم اسد لخوا گری. خلوص یاکار وزیر باربانی ترکیه را گاند کو اگر روشا ادلبه نوی چاره سرکرن ترکیه وین چاره به پلان بی و پلان جی لادلبه بجی بکه لگوری کو اکار ده زنین هر دو پلان بی و جی انجام دادن اپراسیون لشکری و ریشن به بالفرن لشکری لخوا گری. ارتشا ترکیه ده شاندنا کاروان خوین لشکری ده با نواخاک سوریه بردام و هری داویجی شاندنا 300 تانک و زریپوش و تقامنیه جبوی باجار ادلبه و ترکیه ده بشه درباره ادلبه همو بجارده کلپشیاوان وکریو آمدن جهامو سیناریوان را. ارتشا ترکیه ده شاندنا کاروان لشکری مزین ده جبو نواخاک سوریه برداوامه یا هری داویجی شاندنا 300 تانک و زریپوش و تقامنی جواجار ادلبه لباکور سوریه را. ترکیه دبیجه درباره ادلبه همو بجارده و کرینه. بپرسکی ترکی پلبلند جه آژانس رویترز یانوچیان را اشکره کر. درباره روشا ادلبه ولاتی وی آماده جه همو سیناریویان را. جبر ویه که ارتشا ترکیه دشاندنا کاروان خوین لشکری مزینده بونا باجار ادلبه ده بردوامه یا هری داویجی دوه کاروانک لشکری که جه 300 اتومبیل لشکری تانک و زریپوش و تقمنی و هجمارک مزین جه لشکران پیک دهات در باسی نواخاکا سوریه بو لباجار ادلبه هاته بجه کرن. که بویه که هجمارا گشتی آلاوین لشکری ترکی انکو ده یامامه هکه در باسی نواخاکا سوریه بویه گهشتیه 1000 آلاوی که جه اتومبیلین لشکری و تانک و زریپوش و تقمنیان پیک دهات. اجانس نوهاتی هروها دازانین که ترکیه توای خالین خوین چافدیری جی به هستر کریه اونها هیزن ترکی لسر انیین ادلبه آمده باشیه ده. برپرسی ترکی رژیم اسد به بمپیکرنا تبایا ریکفتن نابرا ترکیه و روسیه ده درباری سوریه تومت بارکرو گوت او آمادنه جه همو سیناریویان را لادلبه همو بجارده جی لپیشیاوان و کریه. دوی درست بونا ناکوکیان نابرا ترکیه و روسیه ده درباری ادلبه برپرسی ترکی جوین و هفدیتن نابرا هر دوشان دین سربازی ده این کل انقره پایتخت ترکیه روژا شمیه هاتبو انجام دام به ارینی بنافکرو گوت که ده هفتی آبیده جی جاردن هر دوشان به هفردانو ساندنه بکن. وکه اجانس رویترز دایه خویا کرن که او پیشاتین کنها لادلبه تینا رودان دیده مکیده که ترکیه هولا راوستاندنا پیشوچونین رژیم اسد به پشتوانی روسیه لادلبه به دست خواتینه دیکه به تایبتی ده هفتیم بوریده که رژیم کاری هجمارک مزن جه باجار و باجاروکن ادلبه و گونداوارن وی بخبن کنترول خوده. فؤاد علیکوان دام کمیته سیاسی پارتی ایکیتیا کردستان سوریه ده لیدوان کتایبت ده شارکر گوت کو انجمن اجتماعی کرد لسوریه به جدید خوازی گوتو بیشیان گل پیده در سپیب که آن کسا دخوازه به هبش راستقینه ده صلاتی. پشتی بریارا و کرنا اوفیسان جالی انجمن اجتماعی کرد لسوریه و روزانه پرسیار تکرن. گلو هفشینا برای انکسی و پیده ده و بچرانگی به. سرکرده یکی پارتی ایکیتیا کردستان سوریه دبیجه پیوسته او هفشی راستقینه به. فؤاد علیکو اندام دسته سیاسی پارتی ایکیتیا کردستان سوریه دلیدوانه که تایبت درا گهانده انجمن اجتماعی کرد لسوریه بجدی دخوازه گوتو بیجیان لگل پیده دست ببکه و انکسی دخوازه به هفش راستقینه دستلاته. روها فؤاد علیکو جارکی را دازانین که حتی وکنها تو دمکش بود دست بکرنا گوتو بیجیانه ناف برای انکسی و پیده ده نهاتی دست نشان کرن. انکسی رجده لسر ریک خصنا ناف مالا کردی و یکبونا گوتارا کردی لروش آوای کردستانه. وکه اندام دسته سیاسی پارتی ایکیتیا کردستان سوریه دیده خویا کرن که انجمن اجتماعی کرد لسوریه رجده لسر انجام دانا گوتو بیجین کور ده همو بارین جدا جدا ده. مینا پرسا سیاسی، سربازی، اسایش و پرسن بریو برن و آبوریه. هروها فؤاد علیکو گوت که انجمن اجتماعی کرد لسوریه دخوازه به هفش راستقینه ده دست هلادزاری روش آوای کردستانی ده. او جیتا کود پیش روژه ده که شنا برا انکسی و پیده ده دروست نبن. فؤاد علیکو داخواست جمظلوم کوبانه فرمانداری گشتیه هزین سوریه دموکراتی کر که نقشره که درباری پرسا کردی ریکه چارهیان پیشکش بکه او جی به مبستا ریکفتنا همو آلیان لسر نقشره ریکه چاره.
بله تماشاوان اجاز الهاج بری خبد ما جانبرز فادی مرعی سروک اوفیسا پیوندی انگشتی اشپلا پیش رجع کرد لسوریه برز فادی دنباش پیشوچون نهال رجع کردستانه نزیکون برای انکسو پیاده تچاوا شروع بجرد که تچاوا دنرخینم بیش سپاس سلاف تلوش همو کارمنده قناة آركي وشامو تماشفان نيجر شخوك انجمنان اجتماعي كردي داخویانی ما چج هیئه دسته سروکاتی و چج امینداریا گشتی انجمنان اجتماعی کردی مبارینی که سروا داخوازه یک ریزیا مالا کردی او بريارة انجمنان اجتماعي كردي لسوريا فكرنا اوفيسي انجمنان اجتماعي كردي شخو او قردنا اوفيسا بإرادة انجمنان اجتماعي كردي هاتن قردن وقت بريارة كيجي إدارة ذاتي اوفيس هاتن قردن وقالك اوفيس هاتن شوطاندن وخراكرنجي تبليو هناك وقت انجمنان اجتماعي كردي ام تكستكن وقت كغاري خوا ماما راوستان دي جبر اوفيسا کاری ما بردوام بود چالاکی ما بردوام بود دیسا ام ارینی لوا داخوازه یک ریزیان مالا کردید میزنه حتی وکوی کلی که او اف تشتی ام وک ارینی مسر کری فکرنا اوفیس ایرو حاضر کرن جیره دبی اف اوفیس ورن فکرن حموم باجاری کردی او اشراف سر بکیل گوری بریارا امینداریا گشتی انجمنان اجتماعی کردی او اوفیسا کاروباری انجمنی خوجهیج بوی اف اوفیسی هانی الباجار کردستان سوری تابعی اوفیسا کاروباری انجمنی خوجهینا جبر ویا که افنا که گافنا باورینا افنا وقت بیجه ریکفتن نقاباما و پیادیدا ریکفتنید نقاباما و پیادیدا نگری داینا بفکرنا اوفیسا و گردیه انجمنان اجتماعی کردی و اموک انجمنان اجتماعی کردی ام میزنن وقت بريارة كونغرس يمين انجمنان اجتماعي كردي قرار كريد كونغرس خويس يمين دا ريكفتني بريك ودناف مدى هاي هولير وهولير ددو ودهوك وملحقاتي فينا ام دميزين او بنقاكا قو بكي جار سريكي جبوي يكريزيا مالا كردي باشا برز فادي تبعسا بكرنا مكتبا كرو بريانا كارينيتا بسن كرم بيجن قناغا بشتي بكرنا اوفيسان جورا چالاكين كوانا كسيويتي دا انجام دشو جورا چالاكينا برش خوا چالاكي انجمنان اجتماعي كردي للسوري نرى وسطانا حتى وكفيك اللي راستا يعني دستێکات دەمەزەڕاندنا یەکەمین پارتی سووری 57دا بەرێوی وەختی ئۆفیس نەبوون ئۆفیسێ پارتیە سیاسیوی ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی لە سووری وی چاخی تەفگەرا سیاسی کوردی کاری خوا بەردەوام دکرد حتا وەکە vêkêlîkê dîsa wek çawa ofîs vekilî bûn wek çawa ofîs hatin girtin biryarekê ji îdara zatî karê encûmana niştimanî Kurdî li Sûrî narawestê wê karê xwe berdewam bike bi rengê ku ew dixwaze û bi şeklê ku ew dixwaze. باشە برز فادی ئەم بێژن ئەو ڕێکەفتن ئەنگۆ نزیکبوونا هەنەکەسێ و پێدێ تەگوکول باژار و باژارۆکە ڕۆژاوای کوردستانی وەرێ بجیکردن هەنەکەسێ ئۆفیسیان خۆ چاڵکی خۆدە بەردەوام بێ ئافرین دبندەستێ تورکیادەیە سەرێکانی دبندەستێ تورکیادەیە گرێسپی دبندەستێ تورکیادەیە ڕێکەفتنا قەسەدێ بە توێ بە ئەمریکا و رووسیا هەیە حتا 32 کیلۆمتر بەکشێژ سنوور قالوا او ركبتن وكي دري بجي بسر عرضي نابز 30 كيلومتر دا نزيكي سنور باجار وباجارو كان يندر بي 30 كيلومتر بلش خو او ركبتن ايغود نافبرا امريكان وروس وتركي دا انه بيادي دوري سينور بكفي 30 كيلومتر
پیادهش خوا نجز اکی جویره کفتنیه وقت بیجه خودیه بریاریه و روی درید مینه ادنا تنفیز دوری سینور بکوه افناکی افری کفتن براستید نافبرا ترکی و روسی و امریکا دا افری کفتن چه بونا وەک ئەم تەف دەزانن ئیرۆ ئالیکی پێدێت داخواز دکێ و بەنگاوازاوێ یەکرێزیە مالا کوردی و نەفسا وەقتدا دچێ ڕەخ شامێ لە حمێمیم داخوازارێ کەفتنەکێ برێجیما سووری رەژیت کێ لێ دەرێژی تێخواستن ئن و گاڤایەک رێزیە مالا کوردی چێ ببێت ناوبەران جومانە نیشتیمانی کوردی و پەیادێدا هەر طرفك موقفين خزلال بكيش بوي وكم تفدزان انجمانان اجتماعي كرديش دستيك على مزران انجمانان اجتماعي كردي موقفين خزلال كر يرود هندروي بسيسيون دا كاردكي وقفتوغوي الرخ ريجيم يتكيل جنيف والمحافلة دولي جبر فيك يجي هكا اف يكريزيا مالا كردي لهر دو نافبرا هر دو طرفات في هر طرفك موقف خوا زلال بكي همش آلية اپوزيسيوني و همش آلية ريجيما سوري فجي جبر فيها كي ام بيجن اف مسألة درباس كرنا تركي سريك هنية وعفرين وغريس بي افناكي جزء اتفاقا روسا تركي امريكي بو بريارك زيدي طاقات تفقرا كردي السوري بو تفقرا سياسي كردي السوري نجز اكجوه اتفاقية بو وقت شاوة افهر سي دولة سرفاهري ما تفقين وقت باجار عفرين شاوة بو مقايدة دنعبرا غوطة وعفرين دا يو اف باجاري ديجي وقت وتبدا زامن مقايدة نقبة فهر سي دولة هذا وفر ريكفتنيتنا برا هر سي دولة هذا تشيد باشا برز فادي نها شركي جراند باجاري ادلب هان عبر تركيا ورجما صد ورجما صد جدا بيشوفون ده بردوامه تركيا قفا انجامدن اپراسیون لشکریت که هتخوازم توی چند بدخویا کردن پشتی چهار سرکرنا کریزا ادلبه چه به لشکری به چه به سیاسی به پشت را ما ترسیل سر نافشه کردی کومانا هیا یا نه براستیش خواف پیشکتنا رژیم اثر در دور ادلبه ووقت تفد زانن معارض النعمان وبيشكتناوي حتى قاي سراق بجي رژیم السوري إيرونا أو خدي هزات بيج مظنة گوکاربه بتناخوا في بشكتني بكي هروا روسيا بيشتگرياوي بتكي وهر قافكا رژیم أسد تاويجي بيقومان دواخ درج رژیم کوکی دنافبرا ترکی و رژیم اسد و چند عسکری ترکی و رخیدی چند عسکری سوری جهاد نکشتن بس روس و ترکی جی متفقا سروی پیش کردنه وقت جوین که دنافبرا ترکی و روسی دهبو بالسروکاتیا سيرجي فريشين روسي و ليه تركي جي تركي رو لافرو نشتبون واجي تكسكر في حال نقهنا ايمانا كيجبوي شارة سركرنا كيجبوي وضعي ادلب او وملفي ادلب ورفعنا الجرايسي تركي ويا روسي رجبر فيها كيام دبيجن مثلا ادلبي مقايضة اوجي قريدايا بروشا سوري قشتي فجي بيشكتنا رجيم اسد جبوي دفري ادلب اريكرنا روسا وامريكانا السرهية بشتقريا روسي وهروها هر سي دولت طبعا متفقا هر بشكتنا كدولت وهر دولتك تخوازي مصالحي خو مكتسباتنا بهتر بكسبين سر حسابي ملاطي سوري بتفاهي دمك سپاس جوه برز فادي مرعي سروكي اوفيسا بيونديم قشتيا شفيلا بشرجا كرد لسوريا تلقان من بيقلق سپاس جشبا بوريبا بيلكا سرما و برف بارين هجمارك دبرن رجاوه كردستاني باشور كردستان قرتيا وهينجي بردوامه لگوری کرده ویدیون هاتنا بالا بکرن جه قامشلو لرجاوه کردستان تا دهوکی و کامپین پنابران
یان به سر دوهکه بحر و هاولێری و پرانیا دەڤەران لە هەرێما کوردستانê باریا و ئاستا پلێن گەرمایە گەشتیە ژێر سفر قەشاژی کەتیە دە ئەنجامە vê pêleda gelek dibistانên ئاستا سەرەتایی لە هەرێما کوردستانê هاتنە ڕاوەستاندن لە گۆری ناوەندên کەش و هەوایê biryara ta roja pênşemê pêla sermayê berdewam bike. ناجي زبر خودما باجار ديركيل وشغالي مع احمد صوفي بمرايا احمد دنباش بجاري مبرسا روشا كشو هوايش تبكن برفبارين لنافچه چاوبو چقاسي باري بلام كارن بيجن ايفارا لحد ساعات 4 حتى بيج برف باري حتى ايرو ساعت سونیف چاره ابارجی بربارین بردوام بو بلکه امکان بجن بور برفاک و باری سه چل سالین بوری دجی برگرکی نباریا زیادتر چل سانتین حتی 5 سانتین لچکا بس تربولا برف هاتیه دیتن ريجي اگر برفباری در ری نبرا باجر و گندن دوربرات هرکی تجی گونه گرتن حتی ایرو ساعت دو نبرا یعنی افرین سرکه هر جواریا تریک ساعت بکرن نبرا گندا بخوب خدا کاربین حتی نوجی ری حتی گرتن چونو هاتن تولیا باشا احمد ابا برفا کوباری پێدوێن زستانê germkirinê peyda dibin mazot kehreban bêjin gaz xelkên sivîl xwe bi çawayekî germ dikin berdestê hene yan ne ev pêtiviyên germkirinê berî neva hatine peydakirin li dibistana îro dibi hatira gihandin ku dibistan jî îro siba eqanî heta rojeyînê jî dibistan hatine girtin de egera بارينا هاتي بارادن برباريجي اشتركي حتى كركي لكي يرو دانه اباري الكركي لكي بردوام بارينا برفي اشتركي حتى كركي لكي برف باريجي وردت برف نباريا لي في تبين كرم كريني براسي دسبيكا صالين حتى برافكرين لدبات كهروجين بوريتا مازوت نما الغازية بخجي كيم بو او كيماسي كتيدوي علي دا راستي او مازوت هناك بكيماسي تشل دبستانا به تشل نافندن يعني دبجريداي بجين حكومتي او كيمن هروها خلقي بخجي يعني ابا هني جرك بهتر حاطه پیدا کرن باشا احمد بربارین چباندور ل آجالدارا کریابه کو پاز سوال واخوید کن یه گندان چباندور لوا کریا او چاوا کارن جانا خبر ببن بأف بربارینا هنه راسیل شفا باندورا لویا بهتر لوا کسا او کسی کو سوالا خوید کن جبر او چونو قاتنا واویان در خستاوات كبير زحمتي ده حتى لها ناتيا بهستن او خان كتبن يان تشت اقرافي بربعين ده تاني او ملعبك الديركي هبو قرتيبو او ملعب كتا عرضي هبو خارج هنديكو افل سر شارع او سحيفه او توتي عاتين تاني او جي قالك جها او جي كتنا عرضي الجهنا الديركي او شليتين كهرباء الواها سنة كتن يعني هاترا قهانتنكو شونو هاتن شونو هاتنا زيدا نبو جبا لي هاترا قهانتنكو شونو هاتن جي او شارعينكو او توتيا كتين شونو هاتن تيدا كين بيجبر شليتين كهرباء جي قطابون و السروة حسنا بكتبو گەلەک سپاس ji bo nûçegihanê Erkê Ehmed Sofî ji bajarê Dêrkê ku tu min re bûyî gelek spas.
هەروەهاش بەرەف بارینە دەرگای پێشابوور هەفسینووری دەنەبەرە باشوور و ڕۆژەبای کوردستاندا هاتە گرتن لێدوانەکە تایبەت دەبوو هەرکەش ئەوکات بەربواری بەبەرە دەرگای پێشابووری هەفسینووری دەنەبەر هەرێما کوردستان و ڕۆژەبای کوردستانە دەڕاگەهاند ژبەر کەش و هەوای و بەرف بارینە زێدە ئیرۆ دووشەمە دەرگە لە پێش چوون و هاتنە وڵاتیان هاتە ڕاوەستاندن هەروها بەربواری ئاماژە کرد و ئەگەر هەیە لە گۆری کەشاوای گرتنە دەرگە درێژ بکێ جەشە بە ئەبووری بە پێلەکە سەرمای و بەرف بارینە لە هەژمارێک دەبرە ڕۆژەبای کوردستان و باشووری کوردستانی دایە و هێژی بەردەوامە لە ناوەندە جەگەرخوێنە چاند و ڕەوشەنبیریە خولەکە کارێ دەستیش بۆی خەلکی کامپادۆمیسی هاتە بەکردن و تێدا زێدەتری 20 ژنان ئامادە بوون. از ایرو جگر خوین دوره که عمل دوی و صوف فکریه شغل بیست کساره حاضرن هدفها مجوی دوره بعلمنا شغل صوف و اعمال يدويه ولما يجيك افكاس كاربن انه في شغلي بكن وكارن بالمستقبل انه مثلا اوجي وقتي بعلمن غيني واجي استفاده جوا دوري ببينن وجوا تشتي تشيكن ببينن ودمالا خود جي في شغلها بكن شبيره كاميرا قال كي باشا جدران عراقاندن العراقي بلاف كرن كو حكومة عراقي بريار داسي و 2000 چەکدار و ماباتی ڕێخستنە تەرۆریستی داعشێ کۆنها لە کامپا هۆلێ لە گوندەواری حەسەکەی دمێنن وەرگریوان بۆ عێراقی بەگوازی. پرۆسەیە سربەستبەردانە چەکدار و مالباتên داعشê ji kampa Holêya dibin destê qesede de berdewam e. Herî dawî jî Hikûmeta Iraqê biryar daye ku bi hezaran çekdar û malbatên rêxistina terorîstî ya Daişê serbest berde. Jêderin ragihandinê yên Iraqê belav kirin ku Hikûmeta Iraqê biryar daye 2,000 çekdar û malbatên rêxistina terorîstê ya Daişê ku niha li kampa Holê li gundewarê Hesekê dimînin wergire û wan bo Iraqê veguhêze. Weke jêderên ragihandinê belav kirine, proseya wergirtin û veguhestina çekdarên rêxistina terorîstê ya Daişê wedî destpêka meha bê de dest pê bike û proseya veguhestina wê di riya dergehê Hevsînûrî Rebî'a Tilkoçer re were encam dan. Jêderên ragihandinê da nezanîn ku rojane 2,000 çekdar û malbatên rêxistina terorîstê ya Daişê wê werne veguhestin û piştî bi dawîanîna rêkarên ewlehî wê kampa El Umle li parêzgeha Neynewa werne veguhestin û bicî bibin. Proseya serbestberdana çekdar û malbatên wan ji aliyê qesede ve berdewam e û heta weke niha bêhtir ji 12 karwan ji kampa Holê serbestberdan e. Bi navbînkarî û bi kefaleta Serokêlên Ereb ew çekdar û malbatên Daişê têne serbestberdan. Bêhtir e welatên Yekîtiya Ewropa razî nabin zarokên çekdarên Daişê ku biregez Ewropî ne werbigirin û heta weke niha bi tenê çend welatekî zarokên çekdarên Daişê wergirtine û Amerîka berdewam fişarê li welatiyên Yekîtiya Ewropa dike ku malbatên çekdarên Daişê yên biregez Ewropî werbigire. Di encama berdewamiya êrişa rejima Esed û Rûsya li ser rojavaya gundewarê Helebê bi dehan welatiyên sivîl canê xwe ji dest dane û hejmareka din jî birîndar bûn. Weke jêderan xwecihî dane diyarkirin ku balafirên şeriyên rejim û Rûsyê bi mûşekên hejmarek bajar û bajarok li gundewarê Helebê kirine armanc û di encamê de 16 sivîl hatine kuştin hejmareka din jî birîndar bûn. Li kampeka derbideran li Bakurê Helebê ji ber rewşa seqeya zarokekî jiyana xwe ji dest da. Weke çalakvanan ragihandiye ku li kampa El Qatarî li Bakurê Helebê zarokê bi navê Ehmed Mihemed Yasîn yê temen 3 salî ji ber rewşa seqeya û sermayê canê xwe ji dest da. Kampa El Qatarî kampeke derbiderê Sûriyê li bajarê Ezazê li Bakurê bajarê Helebê dikeve. Piştî bi dawîanîna serdana xwe bi welatê Tirkiyê şanda Rûsya serbazî berê xwe da paytexta Ordinê û li gel berpirsiyarên wî welatî rewşa navçeyê bi giştî û
دۆسەیە سووریە بە تایبەتی گوتوبێژکردن و تەکەزیر سەربەگەرە ئارامی و جێگریە لە تەبایە سووریە بە ڕێیادتنە چارەسەریەکە سیاسی ژێ کریزە سووریە ڕاکردن. پشتی بداوی آنینا سەردانا خۆ بۆ وڵاتی تورکیە شانتا سەربازیە رووسی بەرێ خۆدا پایتەختە ئوردنێ و لەگەل بەرپرسên wî welatî rewşa navçeyê bigiştî û dosyeya Sûriyê bi taybetî gotobêjkirin. Doh şahê Urdunê Ebdelê Duwem lê koşka Huseyniyê li Emana paytexta Urdunê pêşwaziyê li şanda Rûsî bi serokatiya Sergî Fêşînîn, cigirê Wezîrê Derveyê Rûsya û Alexander Lavrentîv şandeyê serokê Rûsyayê taybet ji bo Sûriyê kir û civînek encam dan. Dîwana şanşîna Urdunê eşkere kir ku duê civînê de herdû aliyan rewşa navçeyê bigiştî û krîza Sûriyê bê taybetî gotobêjkirin. Tekeziyê li ser bidawî anîna krîza Sûriyê bê çareseriyek siyasî û yekparçeyiya xaka Sûriyê kirin. Heman nêşanda Rûsî piştî bidawî anîna civîna xwe bê şahê Urdunê re bê Wezîrê Derveyê Urdunê re jî civiya. Wezareta Derveya Urdunê li daxuyaniyekê de ragihand ku Eymen Safadî, Wezîrê Derveyê Urdunê li gel şanda Rûsî re civiya. Duê civînê de herdû aliyan behsa peywendiyê navbera herdû welatan de di hemû waran de kirin. Her wiha bi hûrgulî li ser rewşa Sûriyê bigiştî û ya Idlibê bi taybetî û çawaniya dîtina çareseriyekê ji rewşê re rawistiyan. Weke heman wezaretê de xuya kirin ku Safadî duê hevdîtinê de tekezî li ser dîtina çareseriyek siyasî ji krîza Sûriyê re ku yekparçeyiya xaka Sûriyê biparêze û bibe sedema hêmenî û aramiyê li Sûriyê û vegera tevaya penaberên Sûriyê bo welatê xwe kir. Derbarê dawîn pêşhateyên Idlibê li Bakurê Sûriyê jî Wezîrê Derveyê Rûsya û şanda serbaziya Rûsî bi wردî li ser vê mijarê rawistiyan û tekezî li ser pêwîstiya kar bo kêmkirina astê şer li Idlibê û parastina welatiyên sivîl û pêşvebirina proseya siyasî û serkeftina karê Komîteya Dîstûra Sûriyê yanû kirin. Berê dawî hatine dubare ser rûça. Desteya Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye li bajarê Qamişlo li gel şandeka pile bilind de Amerîkî civiye. Fuad Elîko dibêje pêwîst e eneka ser bibe hevbeşê rastaqînê pêyete dirêvebirina Rojavayê Kurdistanê de. Teqînekê bajarê Efrînê hejand û di encamê de bêdihen kuştî û birîndar ketin. Türkiye gefa bicîkirina planên bî û cî li Idlibê dike û herdû plan êrişên asmanî li xwe digire. Her şad bin.